بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo naasaande jeeɗiɗi bowte hitande ujune nogas e tati ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere sénégal mauritanie mali gambie guine e diaspora o kala moni pop ɗo woni ɗo min calminima ɗon min juurimama ɗon min duwanimama ɗon min ñaguimama du'aw an musidɗo tedduɗo kettotoɗo jewte men dewindiɗo jewte ɗe ɗo gonɗa kala min calminima ɗon ko duworɗa ɗo kadi ene yetto min duwanimama ɗon an dariɗo darde ɓenninande yimɓeɓe beele yimɓe mbawa naftorade ɗeɗo hen jewte min calminima ɗon saabu ko enen ndendi yewtere nde ko enen ndendi golle ɗe won woɗɓe ɓe so pini haaji moɓe jogui kala maɓe paada ha yewtere nde ara ɓe pecca ɗum e yiɗɓe mabɓe e sehilaɓe mabɓe woni woɗɓe kadi ne goodi so pini haqqille men keedi koye yewtere nde ha ara moni foof ɗo heedi ɗo amin paami ɗon enen fof ndendi yiilirde nde enen fof ndendi noɗɗorde nde ɗum noon min calminimon ɗon min juurima ɗon min ñaguimon duwaw kadi alhamdulillah sukaɓe tokosɓe mbatti fooɗanade yewtere ndam hettade ɗum noon sukaɓe e rewɓe kala koɓe pooɗani tan andu wonata ko hunde yawde ɓenninde message uji ha yimɓe ɓuura wawde famde ɗum noon yo Allah rokku men nande e famde kala ko jangta hen en calmini dendagal ndulumajinaɓe kala e dendagal wuddurunaɓe kala e dendagal tigguerenaɓe kala e dendagal tohomajinaɓe kala ha yetti dendagal garlinaɓe kala ene tawe ɗo enɗam calmini dendagal pulago ngu kala e dendagal julɓe kala kono kadi yewtere men hande nde eɗen teddiniri ɗum sohna Hajja Hawa Ka woni boɗejo mammum princesse joom galle mum kono kadi guiɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam kono ne kadi e dendagal yiɗɓe annabi o sallllahu alayhi wa sallam ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi duwanimama mi yettima mi ñaganimama Allah moƴƴere mi wiya mbara fini sa fini alhamdulillah enenne kadi en pini ɗum noon bisimilla maɗa calmina bandiraɓe ceerno Khalidou assalamu aleykum wa rahmatullah
nden wadde njuulen e ɓurɗo nafa en yen kode janngo ɓurɗo winde. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي سار مي سلمتي ماما mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yawana jaam. en jetti Allah no feewi, Allah gartirɗo en ɗo wondude cellal e kisal e nden ka makko timmuka keeri kaka. en jetti on Allah, en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam, ɓurɗo kala ko ɓuri, ɓurɗo kala ɓurɗo. yo Allah hebbine makko jaam e kisal, yo Allah tas en e barkeji makko. caggal ɗum en calmini jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. alhamdulillah, kamɓe wurɓe darnuɓe koyɗe dow leydi heɓe en ñaguima Allah yo juut yo ɓooy wondude e cellal, wondude e kisal. kamɓe dawliɓe ɓe yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum. en ñaguima Allah yo Allah moƴƴanɓe toon barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. en calmini caggal ɗum ceerno men, guiɗo men, sehil men alhaji ceerno mahmoudou belli mbayi. en ñaguima Allah to woni foof yo kisal Allah e nden ko mum woni e makko. ɗon tan calminɗen gorgol jariyata mbayi, ko ɗon kadi calminɗen gorgol nene Kumba Gedda Sall, ɓe tawete koto Senje. en calmini ɓesgu o foof, en duwimo yo Allah wurnuɓe ko juuti. kono en calmini kaw men, guiɗo men, sehil men ceerno Khalilou Mbaye, en mbi yo Allah hebbine makko cellal. kono en calmini kala taweteɗo ɗon, en calmini baba Abou Thilo Bousso, jinnaɗo moƴƴo o, jinnaɗo tedduɗo o, jinnaɗo muñƴo o, jinnaɗo Karay Siré o, jinnaɗo jokkowo enɗam o. en dewni calminali noon galle o foof e juuɗe makko inchallah. en calmini kaw men, sehil men, ceerno men ceerno Ahmadou Tidiane Sakho, yo Allah junnu gurdam makko. kono en calmini guiƴi meɗen ceerno Abdullahi Khalilou, en mbimo Seydi Mbaye. en calmini ceerno Ahmadou Diago, yo Allah junnu gurdam Seydi Diago. en calmini ceerno Ahmadou Talla, Seydi Talla, yo Allah yom moƴƴere, yo Allah yom moƴƴere. duusɓe, dariɓe, walluɓe, teddinɓe taw haɗani ɗumen dañde teddungal mumen, yo Allah yoɓon moƴƴere. musidɓe gonɗuɓe e musidagal, yaadiɓe, fewjidiɓe, satodiɓe, yo Allah yoɓen moƴƴere ahmadayni en. est ce que yettirteɓe Allah subhanahu wa taala. en calmini sohna Hawa Konté joom mesalal ngal garowol mum gasata, yo Allah yoɓe moƴƴere. mi salmini ɗon ceerno Gaynde. en calmini ko takki ɗon foof, mawɗo Umuturi salminama, Ifrakar Fosso e galle mum kala salminama. en calmini sohna Maymoni Isma ha to remir mu, yo Allah yom moƴƴere, ko jibina ko yo Allah wurnu waɗa hen barke. en calmini Moussa Silla ɗo e Paris, kono en calmini bebbe Silla Seydi Sambu to Soringo. Banel Silla mi salminima ha to Somana. en calmini Faati Ndom, taw ko jinnaɗo men tedduɗo moƴƴo to Mantla Zali. kono en calmini musidɗo makko, guiɗo makko, sehil makko Huley Camara, yo Allah yoɓe moƴƴere. Seydi Camara ha to Kanel Nawte Temmo, kono mo tawe to Mantu. ceerno Ahmadou Djibi Sow, gandiraɗo Almadda ɗon ɗo Mantla Zali, en calminimo no feewi. en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko, yo Allah ɗaldumo poofali ɗi ko juuti, yo Allah ɓooyi weltindamo julɓe ɓe. bebbe Tallel, Aminata Djibi Sall, Zeynabou Konté ha to Lo Havre, Kadia Mbaye, e mawni ko Rugiyata Mbaye,
Astou Diaw binta Oumar Diop Zeynaba Ba ha to Tarab en calminimo kanko e wondiɓe makko kala. Sohna Aissatou Ndiaye Niass mo ganduɗa ko bow nawtetemmo kono mo tawe ɗon ɗo Tarab en calminimo no feewi en juurimomo. Khady Diallo ha to Espagne a jarama de, golle ma foof jiyama. Yo Allah junnu gurdam ma, yo Allah hokke sago ma, yo Allah teddine, yo Allah teddine, yo Allah teddine, yo Allah hokke sago ma. Kala ka yiɗa nafatama yo Allah woɗɗine, ko jiɗɗa foof ene nafma yo Allah addu, yo Allah renanma ɓesgu ma, yo Allah udditana yañan ma, yo Allah looɓe cellal ko juuti. Mi weltanimama kadi mi salminima bambaɗam sehilam giɗam banam debbo, mi weltima no feewi, yo Allah yoɓe moƴƴere. Ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma ciftina en to jarannoɗen e on saha jokken golle. Seydi Saar. Ceerno Khalidou a jarama, golle ma jooɗi peewi. Eɗen calmina dental yiɗɓe Sar Abdullahi Saar e yiɗɓe ceerno Haali Abdullahi Sy taw koye gardagol sohna Aminata Guissé. Min calmini on, min juurima on, en calmini kadi dendagal bandiraɓe wonɓe hen kala. Sinno ko sago men taw moni kala eɗen kaala inde mum e yettode mum, kono ganden gonɗen tan koye yewtere. Ɗum jeeyi sababu noon woni kadi inde kewɗe tigui rigui mbawata somade hen. Ene gasama telƴin yewtere ha tenti noon so tawi yimɓeɓe ene ndewidi yewtere tigui rigui. En beltinima dendagal bandiraɓe kala, kono ma en jaaha to Nouakchott taw yen toon musidɗo men ceerno Boubacara Gaye ɓe dental ansaru diine ɓe ganduɗa hande goni koye hebayru mawdu no feewi gam jaɓɓade takkusana ceerno Hamdou Rabby Diath gorko mo Madina Diathɓe mo ganduɗa bannoɗo gueɗe mantiniɗe ndiɗo hen leydi, kono kadi ko takkusana mum jogori latade ñande 16 ɗuɗo hen lewru ndu gonɗen décembre ɗon ɗo Nouakchott ɗo, taw kadi koye gardagol ceerno Boubacara Gaye. Ɗum noon dendagal bandiraɓe kala ene bisma hen, kono kadi sikki ala ene ɗamina musidɗo moon Sar Abdullahi Saar yaadi mum ene gasama tawi toon so haaji jomiraɗo noon so ala ko faali nde tawno takkusano ceerno Hamdou Rabby Rawane en tawanoma, kono kadi gueɗe moƴƴe payodinde ene loowe nder mum foof kadi haalama hen kadi ko ɓuural tan ɓolal daña hen. Gartaten koye foɗɗere moƴƴere nde oɗo henna mawɗo windani ɗum o ordonnance moni kala nde wawata dañde hen jaam daña hen cellal, holnden toɓɓe holnden foɗɗere moƴƴere. Mawɗo o wi an ɓiyam Sar Abdullahi Saar yettin bandiraɓe yoɓe tinno ɓe mbatta haqqille mabɓe woni konnguɗi ene safra, haala moƴƴa ene safra, haala bonka ene ñawna, haala moƴƴa konngol moƴƴol ene taga neɗɗo sellude, konngol bongol gotol ne seeka neɗɗo ha laaɓa, belsina ɗum rafna ɗum ha jomum maaya ni. Ɗum noon janggen e galleji he haalde yimɓe haalaji moƴƴi. Haala moƴƴa ko hunde wande fayida, ala ko ɓuuri moƴƴude saɗa haalde neɗɗo kalnamo haala moƴƴa, haala belka, haala moƴƴa, haala belka. Ay ñeño so tawi ne mantumaɗo ne haalama ko weeli aɗa welto hayso ala e maɗa, aɗa welto ha elle ma ittu kala ko joguiɗa totta ɗum. Ɗum noon janggen haalde yimɓe haala moƴƴa, hayso koye WhatsApp aɗa waɗaniɗo audio, ay audio micco ko jogorɗa wiidemo ko, mbete ala konngol gongol hen ngol jogori belsudemo kanko mo kaldata o. Ɗum tagui haala ko hunde hulɓinide, haala ne adda guerre, ko haala woni guerre, ko haala woni haare. Ɗum noon neɗɗo yo won jontaɗo ko kaalowo haala moƴƴa, kaldowo yimɓe haala moƴƴa, yimɓe nana nafa naftoro. Janggen wawde haalde haala moƴƴa, goppen haalde haala bonka. Min ɓurma bonde en, min ɓurma hanguede en, min ɓurma ƴakkude poɗɗe en, min ɓurma yimɓe ne mbasodira e bone, ene mbasodiren e moƴƴere. Haala moƴƴa guilay ɓiɓɓe ma ha e rewɓe ma ha e joom galle ma ha e sehilam ma, haala moƴƴa ne weeli. ceerno Khalid Abdullahi Sy gonɗen koye annabi Souleymane hakkude mum e huduhudu ɗo annabi Souleymane lamdi huduhudu ko jeyno sababu birnogol muɗum ha waktuji ɗi joni kala ɓe juulani. Ɗon ɗo huduhudu wonno e sifade laamu oɗo henno debbo laaminoɗo Saba biyeteɗo Bilqis mo ganduɗa kañum nene joguino laamu kaltetengu
e sifaade kadi kiiɗo hen no danki ke oɗo hen no debbo lamɗo jiguino ceerno Khalid bisimilla maɗa. Seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah to gonɗa foof ya woni e jaam. Mi weltima no feewi, yo Allah yoɓe moƴƴere. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah artiri en e moƴƴere mum e bawɗe mum wawde jokkude jewte ɗe mbaɗanno ɗen e kala ñande. En jettiri ɗum Allah subhanahu wa ta'ala, en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen. Annabi Sulaymana namdinomo hudu holko wonno sababu wirnare hudu jabtimomo holko wonno sababu wirnare muɗum. haali ko wonno sababu o, haali ko tawi toon kala. en garino ha ɗo hudu hannuno haala mum ɗo heddi tan Annabi Sulaymana ene jabto hudu. Annabi Sulaymana heɓɓiti wi hudu mi nani ko kalɗa ko fof, a haali leydi janoɗa ndi, a addi habaru o, a tawi toon debbo ne laami ene hokka kala hunde, a tawi omo jogui danki mawki, a sifima danki ki, caggal ɗum a tawi omo rewa nangue, o sujjanani Allah. mi nani fofof. joni kay heddi sananzur asadaqata am kunta min alkadibin. joni mamin ƴeew asadaqata mbete aɗa gonɗi e ko kabruɗa min ko, walla ta laati jeeɗa koye semtuɓe. joni heddi ko min ƴeewa ko kalɗa ko gongane, a addi ko heewi de a haali. joni heddi ko min ƴeewa mbete aɗa gonɗi e ko kalɗa ko, walla an ka peppidiɗo tan gadduɗa aɗa fena ngam yidde dadde. alay saago min ƴeewa. ko ni Annabi Sulaymana wi hudu. ɗum noon ɓuuri wonde ablahu e wiide am kazabta am kunta min alkadibin. eyyi ɗum ɓuuri hande Allah ko bawɗo haalde sanne. ko noon e on saaha noon ɗon tan o haali kaɗo haala ne caggal nde hudu gasni haalde, o haali kaɗo haala. o wi joni heddi ko mamin ƴeew ko gonga walla ko fenade. bisimilla baasi Allah. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Haali Abdullahi si koni tigui ɗon joofiɗen hakkude cemtowo pepintoɗo e penowo seeɗa tan garen hen seeɗa haade men jokkude. won rafi goto mo yimɓe jeebe rendo, ko rafi ɓurɗo bonde e neɗɗo, ɓurɗo ñamde neɗɗo, ɓuuri kadi harmude e neɗɗo. rafi biyeteɗo fenade. woni yimɓe ne goodi kala koɓe kaali aduna ɓe penat, ɓe mbawa haalde gonga jamais, ɓe mbawa kala koɓe kaali koɓe fenɓe. woni yimɓe ne goodi kadi kala koɓe kaali e neɗɗo koɓe fepidiɓe, ɓe meeɗa haalde e neɗɗo ko woodi ɓe pepinta tan welaɓe. ɓen ko rafaɓe. so yeehi noon an neɗɗo keɗotoɗomi ganduɗo kala ko kalɗa e aduna ka penowo, ƴeew ɓattade neɗɗo bawɗo taktadema giwa hen, teɗo gonɗina jaɓa gonɗinde kay kala ko kalɗa ka penowo. aɗa hatojini e neɗɗo biyeteɗo psychologue, kalnamo fenade ma ɗo tolni, o ƴeewa jibtandema ha ɗemgal ma ngal watta haalde gonga. walla neɗɗo ɗo jiiɗama kala ko pepintoɗo yimɓe, o jooɗor tan yimɓe donkata ko jewti tan o fepido fenade e neɗɗo, o haala ɗum ha toɓɓere yewtere yalten taw ko yalti koye fenade. ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe fenade. neɗɗo ne foti rentade ɗum no feewi. ɗemgal so ngal gonɗani tan moƴƴanta neɗɗo o, hayñande o haali gonga ko penɗo. ceerno Khalid Abdullahi si Annabi Suleyman holliti mami ƴeew so tawi ka gonɗuɗo walla ala
ka peppindiɗo holko souleymane yamiri ɗon hudu hudu. mi salmitimama lawol gongol seydi sar mi ñaganimama allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima allah ya won e jaam. mi weltima no feewi en calminiɗo en tokara meɗen ceerno Khalidou Ly ha Noisy Seck taw nawtetemmo ko ha to naayi. en calmini Guèye en calmini Keita en kala kamɓe foof alhamdulillah. en calmini kadi ɓinguel baba Seydi Sy. Seydi Sar kanko annabi Souleymana o haali kaɗo haala mamin ƴeew so tawi aɗa gomɗi e ko kabruɗa min ko walla a laati jeeɗa ko e fenɓe ɗon e ɗon tan annabi Souleymana wi ɗum noon hollumin ndiyam joni joni. ɗon tan hudu hudu ummi diwi seeɗa huccini guite mum e hoggo mum e leydi omo yaha omo ɓosa seeɗa ha o yi to ndiyam ɓuuri ɓattade dow o wi gase ɗo ndiyam ɓuuri ɓattade dow ɗo son gasiɗo seeɗa tan on jettoto ndiyam. ɓe gasi ɗon seeɗa tan ɓe jetti ndiyam kamɓe jinneji ɗi nde wonde hudu hudu hollatɓe tan ara tukka hen hoggo ngo kamɓe jinneji ɓe gara ɓe gasa ndiyam yalta Souleymana heɓa ndiyam salligino. e on saaha o holliɓe to ndiyam ɓuuri ɓattade dow ɓe gasi ɓe jaltini ndiyam kamɓe fof ɓe jari ɓe ɗomɗiti ɓe calligini ɓe juuli. nde ɓe juuli haɓe gasni tan Souleymana windi ɓataake ɗon e ɗon nde ɓe gasni julde nde o windi ɓataake o wi ko winde ɓataake he ko holko woni. o wi mina Abdullahi Souleymana min Abdullahi Souleymana bun Daoud ila Bilqis malikatu Saba. bismillahi rrahmani rrahim. assalamu ala man ittaba alhuda amma ba'du fala ta'alu alayya wa atuni muslimin. ay ko ɗum ɗo o winde e lettere he kanko annabi Souleymana. o wi oɗo ɓataake ummi koye maccuɗo Allah biyeteɗo Souleymana o ko ɓi Daoud. o lettere noon ko e oɗo immi faade e biyeteɗo Bilqis mo ganduɗa ko malikatu Saba ko laamiɗo debbo laamiɗo leydi biyeteɗi Saba. ko rewni hen inde Allah jurmotoɗo mo jurum nderu mum yajani aduna jurmotoɗo mo jurum nderu mum herani golluɓe ko moƴƴi to lahara. ɗum ɗo o rewni hen. holko o rewni hen konngol arti e ma Seydi Sar e on saaha jokken golle. eskey ɗo ɗo konngol arti am ɗo ceerno Khalidou eɗen gandi hanke jamanuji ɓennuɗi lettere waɗi walari mum timmude. hanki ɓataake so windama ene waɗa balɗe ne waɗa lebbi ne waɗa duuɓi haade mum yettade. so yettima ɗaɓɓoya ha ɗaɓɓoya jilɗa jangowo joño e nokkuyel ɓurguel joñade jangganma nde ñumoro seesa. sa arti galle mon nanga lettere o walla ɓataake o mbaɗa e less jaganayma saha kala ɗa yeeɓamo. est ce que nden neɗɗagu ne tiiɗi neɗɗagu nden ne tiiɗi. hande noon neɗɗagu tiiɗani haydara. neɗɗo wanma message aɗa jogui hattan heɗade e jaɓade guila suba ha naymo calɗa jaɓade taw o hanki so heeɓi ɓattake o yahata ko wuuro e wuuro janggoyde ɓattake o. so janggui o arti ñande kala o ñallata ko yebde lettere o. machallah ay neɗɗo Allah ne tiiɗa neɗɗo. ɗum tagui o tagani ɗum aljanna e dewal Allah ne tiiɗa neɗɗo. tiiɗeɗen koye men. so en tiiɗaka koye men ala kala ko tiiɗata men. ɗum noon tiiɗeɗen koye men koy Allah tiiɗe men. ceerno Khalid Abdullahi Sy caggal nde o windi o ɓataake fayde o laamɗo debbo laamiɗo leydi Saba holko o ɓeyde oɗo henna ɓataake ceerno Khalid kanko annabi Souleymana. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam. en camɗo ceerno Tokara Khalidou an
toon to 94 e ceerno mahmoudou sow e wondiɓe mabɓe kala en calminiɓe. Alhamdulillah, en kaali ko fuɗɗi windude e lettere he ko nde o windi inde Allah mo ganduɗa ko jurumderu mum mo yajani e aduna, yajani dendagal ko tagi jurumderu makko mo ganduɗa jurumderu mum ene heerani golluɓe ko moƴƴi janggo lahara. Kisal Allah yo won e on dewɗo peewal. Joni noon so ɗum ɓenni, ngare e yam, onon fof ngare mbason mawnikinade, ngaron noto ɗon kam min annabi Souleymana, onon fof ngare e yam, oɗon jebbili, oɗon jaɓi. ɗum ɗo o winde e lettere he. caggal ɗum o takkiri lettere o miski, o waɗi hen tampon makko, taw ko tampon feggere makko. O ƴetti feggere, o ƴetti on ɗon lettere, o totti hudu hudu. ay lettere o ene hawni no feewi. nde o windata nde kanko annabi Souleymana, o ardini inde makko hade makko windude basmala o, bismillahirrahmanirrahim o. o ardini inde makko nde won noon e on ɗon saaha ko debbo o ko kefeero wonno, suwa taw gonɗinde Allah. o huli noon o to on yiide bismillahirrahmanirrahim o hula. o waɗi kadi inde makko nde e gueɗel gonguel ko nden ka wonande inde Allah nde towɗo o. fa jala ismuhu wigatan lil ismillahi taala. caggal ɗum o rewni hen kisal assalamu ala man ittaba al huda, amana allahi ala man ittaba tariqa al huda wa tarki dalala. hoolare Allah e kisal Allah e nden ka Allah yo won e ɗon dewɗo lawol gonga ɗacci ko wiyete majjere ko. caggal ɗum o wi aha, mbiɗa sohli on woto mawnikinoɗe ngare e yam ɗo, onon fof ngare ɗo, oɗon ɗowti, oɗon ɗowtani diina Allah o, ko ɗum waɗi ko ewnimi on, ko ɗum noddumi on e muɗum. ngare joni ko ɓuuri yawde, oɗon gonɗini Allah, oɗon jebbili, oɗon goni l'islamiyankoɓe, oɗon ɗacci ko gonɗon e dow mum ko ɗum ɗo woni ko winde e lettere he. joni noon o takki lettere o, waɗi hen tampon, o totti hudu hudu. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. est ce que ceerno Khalid e windande annabi Souleymane mo winde oɗo henna ɓattake, garten seeɗa e haala men nane fof yaltata koko ɓe mbiyata savoir parler, wawde haalde andude ko haalata. ay salminandu eɗen jogui sifa goto, garen e nokku tan he yimɓe sava mbaɗon. ay neɗɗo foof ne jogui no salminirte. won mo jiyata o en jogui salminandu poɗɗa salmindemo. won goɗɗo mo jiyata o ko guiƴe oɗon gowodiri, won salminandu poɗɗa salmindemo. neɗɗo foof ne foti jogade salminandu mum, kadi neɗɗo foof mo joddiɗa aɗa foti jogade hol sifa yewtere nde poɗɗa yewtidde e jomum. saabu neɗɗo foof ne jogui yewtere nde handi o. aɗa andi o jeeya ko yimɓe dowrowe en, ene foti yewtere nde poɗɗa haalde e makko. neɗɗo foof ne jogui yewtere mum, neɗɗo foof ne jogui sifa mum, neɗɗo foof ne jogui salminandu muɗum. kadi on ɓe joddorɗa wona tan ɗo joɗiɗa fof kebbina lemali. so tawi caméra ne huccitema jaltata télé kada lemo aɗa ŋaño aɗa garɓi toon hersini, oɗon jii ɗum ñande kala, walla aɗa ñumbo waɗa haalde wodde. ɗum tagui neɗɗo wonɗo joɗorɗa tan jangguinta ko hoorema. ɗum ɗo kala jeeya koye aduna e sifa yontede. ceerno Khalid Abdullahi Sy, caggal nde o waɗi tampon e oɗo henna ɓattake, holko wi hudu hudu kanko annabi Souleymane? Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. en calminiɗo kaw Yahya, kaw Seydou, en calmini ceerno Aw to Gambi, en calmini miñiraguelam Khalidou Polel Ibrahima Ba. Seydi Saar, ko noon ɗum sifori e hoddiro Allah e bawɗe muɗum, kanko annabi Souleymana o takki oɗo lettere, taw o takkiri ɗum ko feggere makko, ɗum o waɗiri hen tampon makko.
o ombiri letere o noon o uddirimo ko miski o ƴetti feggere makko o tampi e letere he o itti letere o totti sondu ndu woni hudhudu wona ko on yano toon joni o woni koye ƴewde ko hudhudu wino ko gonga walla wona gonga ko ɗum oɗo letere yahata o wi hudhudu wimo nam o wi ndah oɗo letere idhab bi kitabi hadha fa alqih walla fa alqihi ilayhim weddomo naw oɗo letere ay ɓata kam oɗo nawmo jaha to janoɗa to debbo mo kalɗa lamɗo laamiɗo saba'i o naw toon oɗo letere sa yettima beddoɗa letere o e mabɓe dokkamo kanko e yimɓe makko yo letere o yetto toon tan yo yetto toon ay sa rokkiɓe letere o a gasni summa tawalla anhum fanzur madari joni sa rokkiɓe letere o tan firluto ga mabɓe joño daroɗa nokkuɗo woɗɗaniɓe no fewi sa darima nokkuɗo woɗɗaniɓe no fewi ƴeewa holko ɓe jogori ruttude e ma e jaabowol sa yettima tan rokkuɓe letere o sa rokkiɓe letere o a gasni joño banggue to woɗɗaniɓe no fewi kettoɗa holko ɓe jogori jabtadema fat jaabowol ha keɓa jaabowol e on saaha garta tawta kam ga woto artuga noon taw a heɓani jaabowol hokkuɓe letere o faal ɗihi ilayhim summa tawalla anhum fanzur maga ajun joni tottuɓe letere o caggal ɗum joño seeɗa eyyi sa rokkiɓe tan rutto caggal seeɗa kono woto woɗɗu daroɗa ɗo ɓattiɓe a woɗɗaniɓe tawaɗa nana koɓe kalata ko soɓe kaali nana koɓe kaali koɓe duttuma konngol pop gaddana kam koɓe duttuma ko ɗum woni ko cuhlumi ɗum waɗi hudhudu nangi ɓatake o ko waɗi e hoggo makko o diwi o ragani leydi saba'a ngam yettinode letere o fodde no annabi souleymana wiiri ni ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ɗum ko nelal ɗum ɗo henno woni nelal ceerno Haali Abdullahi Sy hudhudu diwi yaadi e talkuru eɗen gandi ɓataki so soomama gasi hoobama wonti talkuru windandu iwde annabi Allah Souleymane no hudhudu tawri oɗo henna debbo e holno yettiniri oɗo henna ɓatake ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calminiɗo en mawɓe meɗen to Trabtu no sohna Zainabou Ba calmini ɓiyi ko ceerno Ibrahima Niang kono en calminiɗo en sohna Hadja ñaamo ñebbe jettaɗo Trawoye ɗon to Moropa e joom galle mum calmini sohna Mariam Tagourla en calmini mawɗo men Jawaril debbo moƴƴo yo Allah junnu gurdam alhamdulillah Seydi Saar en beltimo no feewi joni noon hudhudu ari yettima leydi Saba'a o yettima o darima e fallantere galle Bilqis o tawi ɗum ko ene ɗaani kanko sondundu kanko hudhudu o tawi ko Bilqis ne ɗaani omo addi letere gummiɗo e annabi Souleymana Bilqis ɗo ɗaniɗo huɓere makko nde ene waɗi 360 fallantere kanko Bilqis huɓere makko nde 360 fallantere huɓere nde way kono yirlotonde ni kala fallantere ñalawma fof so tawi nangue fuɗi e nden fallantere yiyata nangue so wonamo wuuri kanko ko noon galle makko o wayi koye hitande ɗimmire tan fallantere nde yiyata nangue e hoddiro Allah kanko hudhudu woni diwri ndi o ari o tawi pallanteje ɗe pop
koko guddi so wona fallantere wotere. fallantere nde ɗon noon ñande hen ko nden hokkatamo nangue. aɗa andi Bilqis o ɗanoto ko nangue findintamo nangue, o huccinta hoore makko ko e fallantere uddittonde nde ganduɗa ko nden waɗami ni. nangue ngue ene fiyamo e on ɗon ñalawma. so nangue ngue tolnima e nden fallantere tan nangue ngue fiyanmo e yeeso, o ummo o sujjana nangue ngue kanko Bilqis. ko ni o wurdi kanko oɗo debbo biyeteɗo Bilqis. joni noon sondu ndu ari kayru hudu ndu tawi pallanteje ɗe foof ina guddi Seydi Saar. so wona fallantere wotere nde Bilqis ɗamini, nangue ngue so tolnima e mayre tan beele nangue ngue ina fiyamo, o ummo o sujjana nangue ngue. joni noon sondu ndu ari tan juuri e nden ɗon fallantere. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Haali Abdullahi Sy, ɗeɗo mahanteje ko architecte en mawɓe. ɗen mahanteje hanki hande aɗe garte nokkuji kewɗi, ko wayno hande Abou Dhabi en wonɗo garata e nder immeuble uji mawɗi, appartement ji mbaɗino cate ni. a tinata appartement mani heedi funnague tan pina tawtaɗe heedi hirnague. taw hakkude o ɗo ascenseur o wonata ɗo wayata kono tiwoyal manggal waɗa hen, taw ganduɗa e kala saaha so tawi bouton fiyama tan huɓerde nde yirlo. a tinta galle mani heedi banggue funnague pina tawaɗe hetti banggue hirnague, walla banggue worgo walla banggue rewo. architecte en yalti koye ɓe, saabu annabi Souleymane kañum ko neɗɗo kawniɗo. ɗum jeeyi sababu noon ene moƴƴi yimɓe jangga gande baɗini to banggue wawde desinde kuɓeje, bawde naftude yimɓe. so tawi ndungu ari taw toɓo tampinta, walla nangue tampinta, walla hendu tampinta, walla guelinde tawno huɓere sene maahe, alay saago jangga ɓeeto weeyo ngo taw kala hen ko ari wawata tampinde nokku o. ɗum ɗo henna kadi jeeya koye pinal aduna nde tawno koko wuura ha tentino hande kuɓeje batteɗe million ngaji kewɗi ɗi. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, hudu yettima, hudu jurima e henorde woni fenêtre, woni fallantere. lamɗo o hol konngol gongol argol hen ceerno Khalidou e hono ɗon wayi. Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. en calminiɗo en ceerno Huudu Diallo, jeyaɗo to Ciloñ kono taweteɗo hande to Moropa. kono ko ɗon calminɗen banimen debbo Acca Seck, yo Allah junnu gurnameje. Seydi Saar, a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. kanko hudu o ari o juurima e ngal ɗo damal fallantere. won konngol wi nde o juuri e fallantere tan o ɓennu nder. e on saaha Bilqis ne ɗani taw nangue ngue suwa yettade fallantere nde to banggue to weeki saka o fino. o ƴetti on ɗon ɓataake kanko hudu o weddi e becce oɗo debbo biyeteɗo Bilqis. ɗon tan o rutti o diwi o juuroyi e damal fallantere ngam fadde ha debbo o fina, so gasni o nana ko haali. nden noon debbo o fini tawi oɗo ɓataake ene waɗa e becce muɗum. nden o yi ɓataake o ƴetti ɓataake o ɓuuci ɗum, o fawi e hoore makko. wiyama noon guila o ɓuuci on ɓataake, won konngol wi ko ɗon tan sirku makko mo sirkanno wasdemo rewde Allah nde fuɗɗi yiilade, ɓernde nde fuɗɗi yiilade ustade e ko wonno e dow mum to banggue sirku. won konngol ko ni wi. won konngol wi ala Bilqis koko ɗanino, kanko hudu o ari o tawi Bilqis ne ɗani ene uddi dendagal dammuɗe ɗe. omo ƴetti coktirɗe omo fawi ɗo less hoore makko ɗo, ko noon o heewi gollirde. caggal ɗum noon fallantere wotere ne udditi ɗo ganduɗa ko ɗon o jogori jaɓɓorade nangue ngue. nguleyki ki fiya e makko, o immo o sujjana nangue ngue.
e on saha noon kanko oɗo biyeteɗo hudhud o ari o rewi e ngal damal gudditingal ngal hucciti ko e makko wiyama noon ñan hen o sujjanani nangue ngue sibi hudhud ari dari e nangue e dari e fallantere he ha nangue ngue ari nangue ngue fonno ko fiide e makko kono hudhud dari e fallantere he nangue ngue ha ɓenni kisa ngue fiyani e makko no ngue wawno firude e makko ni ñan hen o sujjanani nangue ngue won konngol kadi ko ni wi ɗum waɗi nde o fini taw nangue ngue yawti ɗo fonno sujjande ngue so tawi ko waktu mbiyanno ɗen mbiyeten ko waktu o yawti e on saaha noon ɗon e ɗon tan sondu ndu naati tottimo lettere o ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. Seydi Sy ceerno Haali Abdullahi Sy a jarama, golle ma jooɗi peewi, yo Allah yo moƴƴere. Bilguis yi ndu talkuru o udditi wo jangi ɓataake gonɗo nder o debbo laamiɗo Saba, holko tawe nder oɗo henna ɓataake ceerno Khalid eno hunde waye makko. Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. A jarama de, yo Allah yoɓe moƴƴere. En calmini ɗo ceerno Mouhamadou Kane, nawtetenmo ko ha to Sadel kono omo tawe ɗo e Tarab, yo Allah junno gurdam. En calmini Tarab naɓe kala, ceerno Ahmadou Ba, ceerno Mahmoudou Ba, ceerno Mouhamadou Diallo, kamɓe foof en calminiɓe. E on saaha e hoddiroji Allah e bawɗe mum Seydi Saar, kanko hudhud o totti Bilguis lettere o, Bilguis daari lettere o tawi lettere o ene waɗa tampon. Nde o tawi ne waɗa tampon tan o ƴenƴi o huuli kanko debbo lamɗo o yankini sibi kulol o daari lettere o tan o huuli wa arafat anna alladi arsala alkitabe a'zam mulkan minha. O andi kanko debbo lamɗo oɗo nelduɗomo oɗo ɓataake oɗo ɓurimo mawnude laamu. ɗum waɗi o jangi lettere o. On saaha noon hudhud kam yahani no Souleymana wanno ni, wata akhara al hudhud ghayra ba'id. Hudhud nemni seeɗa waasi yawde yaade fodde no Souleymana wirunomo ni, ngam heɗade ko jaabowol ngol jogori wonde, o ƴetta ngol jaabowol o nawano annabi Souleymana. Joni noon kanko debbo o ɗon e ɗon tan o immi o yehi o fayi to jonde makko, 16 laamu makko, to jonde makko, to danki makko kiiɗo mawki to jooɗotoɗo. O yehi ha o yetti toon, o rendini dendagal ɓurɓe teddude e yimɓe makko, o noddiɓe kamɓe kala. ɗum waɗi to Allah wiyete Qur'anil Karim, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. O noddi batu hooreɓe makko ɓurɓe teddude e yimɓe makko, o noddiɓe kamɓe kala. O wi ngandede weddama e yam, mi addanama ɗo weddama e yam ɓataake mo ganduɗa ko baɗaɗo coomaɗo, ɓataake mo ganduɗa ko baɗaɗo tampon. oɗon gandi ko winda hen, ɓe mbimo ala. O wi innahu min Souleymana wa innahu bismillahi rrahmani rrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimina. hono ko kalɗen nane ko annabi Souleymana winduno e ɓataake he ko tan, ko ɗum woni ko jantani yimɓe makko nde o noddiɓe ɓe ngari omo habraɓe ko yi ko. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle Seydi Saar. est ce que annabaaɓe Allah ala koɓe cohli e yimɓe so wona e jaab Allah. Laamu ngu Souleymane rokka e laamu ngu Bilguis rokka, o noddi Bilguis tan ko arde Allah, faade Allah, wona haydara goɗɗum. ɗum noon anduɓe leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wiyaɓe ko kañumen darti pele annabaaɓe, darde mumen kañumenne ko andinde yimɓe Allah, kono yo ɓeydo. Hande won ñooke kewɗe ñooki nder, ko gande kam tan min, ndewe kam tan min,
jiɗe kam min tan nafe kam min tan ala ɓeyde noddude yimɓe ɓe faade Allah subhanahu wa taala gandine yimɓe ɓe Allah gonga e gonga gandine ɓe diine o gonga e gonga ko alda e hettikinade ko alda e nandikinade ko alda e yitkinade ko alda e heedi heeda kala ko ene waɗa heedi heeda e diine Allah yimɓe guitto ha laaɓa ganda tan an ko jannguɗa ko ka lomtiɗo nelaɓe aɗa yettina no gonɓiri no fewiri taw wona aɗa mawnikino walla aɗa yiitikino hen walla aɗa tintinikino hen walla aɗa kongikino hen wona fiito hen kongu ɗe gueɗe kala ko gueɗe nodditiɗe jahannama walla mawnikinare walla firguitare ko gueɗe renteteɗe aɗa jangga bindi taw bindiɗe ñawma ñande kala aɗa jangga bindi taw aɗa tongguma ñande kala aɗa duwa aɗa jangga aɗa waɗa foof taw ko on ɗum tawaka e maɗa ɗum noon jangowo so ari ha e tarikaji ɗiɗo hen omo foti andude woni koye ñawde hoore makko so tawi o wayani ko haalata kono foti wade ni ceerno Haali Abdullahi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama no fewi debbo o noddi jonde towde woni joomen haqqillaji ɗe o subti taw ko towɓe holko wiɓe ceerno Haalid Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi yo Allah yoɓe moƴƴere mi weltima sanne a jarama no fewi mi salminiɗo kaw Yahya kono en calminiɗo baba Sildu Mbocc mo ganduɗa en gamata haalde ɗum en tampata haaldemo gam moƴƴere makko e ɓattademo Allah e kadi yiddemo moƴƴuɓe alhamdulillah yo Allah junnu gurnam makko yo Allah das balɗe ɗe ko juuti yo Allah hokkumo duuɓi 150 alhamdulillah Seydi Saar oɗo debbo o noddi alhamdulillah o noddi yimɓe makko yimɓe ɓe o noddi ɓe noon ko 310 neɗɗo ɓe o noddi ɓurɓe teddude ɓurɓe wonɓe hooreɓe ɓe wona noon noddaɓe foof poti de ala kono ma en paam e nder haala he holno ɓe poti o noddi ko 310 ɓe ganduɗa ko hooreɓe ardiɓe kamɓe 310 ɓe o noddi ɓe kala goto e mabɓe ene ardi 12 walla ujunnaji 10 dewɗo e mabɓe 310 neɗɗo ɓe o noddi ɓe kala goto e mabɓe ene ardi ujunnaji 10 neɗɗo ko ɓeɗo woni ɓe o noddi ko ɓe o haaldata kaɗo haala kanko oɗo debbo joni noon omo andi kanko oɗo debbo omo andi o raɓɓikini tan ko woni fayida gonɗo e letere he o sibi sattudemo gandal e kadi balaha gonɗo e nder hen o lafzuji gonɗi hen e nder letere heɗi balaha mo ɗum mofti o ɗum ɗo tan yonimo so ɗum ɓenni letere o ene waɗa tampon sa windi musidɗo ma letere kono a waɗani hen tampon illi a hoyni on ɗon wadde noon letere o ene satti e makko ene mawni e makko kanko debbo o ko ɗum waɗi o noddi ɓeɗo o haalaniɓe holko rewni hen o noddiɓe kamɓe foof o rewni hen kaɗo haala ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun e hemon batu hooreɓe ɓurɓe teddude e yimɓam caggite kam e oɗo fi oɗon gandi mi laataki mbeɗe taƴa fi hay goto hay ñawore wotere mi ñawata so wona garɗon tawe ɗon kala ko mbaɗa waɗa ko enen baddata joni noon holno jiiruɗon ko ponmi jabtade oɗo walla holko ponmi wadde ɗum ɗo de woni ko winde e letere makko letere o ari joni holko poɗɗen wadde jaabowol ngol noon so hawri e welede Allah Seydi Saar ko janggo ɗo yewtere men hande haɗata ɗum noon mi salminima Seydi Saar mi duwanimama ko gownoma mi duwanade mi ñaaguima Allah
yo Allah moƴƴane aduna, yo Allah moƴƴane lahara, kono yo Allah junnu gurdam, yo Allah hokke sago ma. mi artiri ñagude Allah subhanahu wa ta'ala, barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam, barke moftiɗo e annabi, barke sirru nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, barke sirru annabi Yusuf mo ɓennuɗen o, barke sirru annabi Souleymana o mo gonɗen e mum, barke ɓeeɗo moƴƴuɓe Allah kala, yo Allah hokke jeg privé, taw to welma yaade pop e aduna he aɗa yaha taw alda e tampere, alda e ɓitto alda e heñare, kono jiɗɗa yaade nde jekko ko jooɗi tan. sa leeli avion ya woppuma ala, ko jeg privé ko an jeeyi, ko nde jiɗɗa yaade nde ene gummiɗa foof, so jamma mum so ñalawma mum. sa immi aɗa yaha dañƴa haaju, aɗa wawi humtoyde haaju ha gasna gara jaaha taw woppatama. yo Allah hokke ɗum barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam, o wadda hen cellal, o wadda hen kisal, o wadda hen yaajede, o wadda hen weltare. yo Allah waɗ ɗum, yo Allah hokke ɗum barke annabi sallallahu alayhi wa sallam. yo Allah yañan kala julɓe ɓe goni tengti e fulɓe, yo Allah yañan kala julɓe ɗo goni tengti e fulɓe, yo Allah yañan kala wuuro ɗo julɓe goni, kala leydi ɗo julɓe goni tengti e Sénégal e Mauritanie e Gambie e Guinée. yo Allah yañan ɓeɗo, yo Allah yañan ɓeɗo, yo Allah yañan kalɗo julɓe goni, kono yo Allah yañan ɓeɗo. hubbul waɗani minal iman. yo Allah hokku en jaam, yo Allah moƴƴan en aduna e lahara, yo Allah dandu en e kala ko kulɗen e ko bonnanta en, yo Allah yeccin kala jortoji ɗi joguiɗen, kala mo jorto mo neɗɗo jogui, so e neɗɗo joguinoɗamo e to wawi wonde fof ko Allah, fof koye Allah joguiɗa, sibi ko jiiɗa fof waɗat sababu, kono fof jokko yikoto Allah subhanahu wa ta'ala ɓayde ko moƴƴere. yo Allah yettin jortoji men ɗi, kala jortomo goto e men jogui e goɗɗo, yo Allah wat jorto o jettotoɗo, nafowo, beltinowo, barke annabi sallallahu alayhi wa sallam. ko joguiɗen e goƴaji yo Allah ittanen, yo Allah fewnanen ɓesguji ɗi, kala to neɗɗo woni omo jogui goƴa ɓesgu, yo Allah ittanmo goƴa o, yo Allah fewni ɓesguji ɗi, yo Allah rewnuɗi lawol, yo Allah moƴƴin ɓesguji ɗi, ko dañi hen dewlo yo Allah waɗa hen barke, ko dañani hen dewlo yo Allah newnu, barke annabi men tedduɗo o sallallahu alayhi wa sallam. so newni kadi yo waɗa hen pamodiral, waɗa hen deyre, yaltina hen geñgol moƴƴol, barke annabi sallallahu alayhi wa sallam. kala hen ko jiiɓi kadi yo Allah jiibtu, kala hen ko oñi yo Allah oñcu, yo Allah waɗa hen jaɓaɓe, jaɓanaɓe to Allah, kala ko dewɗen Allah yo Allah jaɓan en, yo Allah hollu en ko kañum tan woodi, jaɓen ɗum, Allah arjogina en rewde ɗum, yo Allah hollu en kala ko wona Allah ko mere, Allah kadi jamna en ɗum, jaggen ɗum, kutoroɗen ɗum. en calmini julɗo foof ɗo woni Seydi Saar, ɗum noon yo Allah hokken hawde janggo, so hawre welede Allah e on saaha jokken golle. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا بسلام ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل. يا بسلام ثم سلم على النبي أولي شفنا وويل. a jarama Seydi Sy, ceerno Haali Abdullahi Sy, golle ma jooɗi peewi, ko babam heewide e kala saha ko kanko heewide mi aɗa andi bamma ne heewi faaro, aɗa andi min mboɗo heewi faaro, komi jontade mboɗo heewi faaro. min nene ceerno Haalidou, so tawi mi heeɓi oɗo jet privé inchallah faaro ngo ɓeydo, wonno mboɗo heewi faaro ɗo jiiɗami ɗo faaro ngo ɓeydo no feewi no feewi, nde tawno neɗɗo ene foti heewde faaro, sabu keewa faaro ko Allah rokkuma ko parnoɗa hen, jettira ɗum Allah, kollira ɗum, ñaaƴira, parnoɗa hen taw alda e mawnikinare walla alda e kongu. faaro so tawi alda e kongu, alda e mawnikinare ne weeli, saɗa moosa moosira faaro, saɗa haala kaalira faaro, saɗa yaha mbaɗa jaɓɓal faaro, saɗa ñaama ñaamira faaro, wona jontaɗo
on woni jontaɗo a jarama seydi Sy golle ma jooɗi peewi yo Allah yammen moƴƴere yo Allah ɓeydu ndenka e men yo Allah ɓeydu sutura e men yo Allah ɓeydane udditare demuɗe udditare nde tawno hannde ko aduna haalis yo Allah rokku men haalis ko alda e bewre ko alda e niɓɓere ko alda e wostade diine muɗum nde tawno aduna so woni aduna haalis nafata neɗɗo ko Allah rokka mo jawdi moƴƴi ndi bewnatamo taw kadi o mawnikinta koye dow yimɓe o wona neɗɗo jontaɗo paamɗo no Allah yiɗiri yo wah a jarama seydi Sy duwaw min mbiya amina ya rabbi ya rabbal alamin yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini mawni men dendi men Hammadi Houley Sow gorko mo ɓokki sabbundu e saraji tawiteɗo hannde to Burkina Faso ha to marché Gunge min mbima ya wana yelli kaye laafi bala ya woto min calmini min jurimama en calmini dendagal bandiraɓe tawite to Burkina Faso kala ha to leydi Mali Côte d'Ivoire nonne kadi Guinée Conakry Guinée Bissau Gambie e Sénégal Mauritanie ko ɓe kadi goni diaspora o hay goto en ɗaccani kono en calmini dendagal dente innira ɗen kono ne kadi ceerno Khalidou min calmini dendagal wonɓe e dental yiɓe ceerno Khalidou ko noon ne kadi ha toon to leydi France ko noon kadi en calmini dendagal wonɓe e dental yiɓe Sar Abdullahi Saar to leydi France e garde gola mawni men sohna Haji Saar debbo mo aljannaje an e dendagal mawniraɓe mo toon ɓe foof kono noon kadi en calmini dendagal bandiraɓe yiɓɓe Sar Abdullahi Saar to Nouadhibou lobbude yurmeende e de gardugol ceerno Ousmane Ly e dendagal bandiraɓe men rewɓe e musidɓe worɓe tawete men kala ko noonne kadi e gardugol ceerno Mouhtar Won min calminima yiɓɓe Sar Abdullahi Saar ko noonne kadi e gardugol Mahamadou Boubou taw ko yalti kay Weltare TV min calmini moɗon ko noonne kadi banimen debbo sohna Habide yiɓɓe Sar Abdullahi Saar hettotoɓe yewtere buuɗal men banggue dewle e ko heddi kala mi weltanimama min salminiɓe kamɓe foof e dendagal heddiɓe mboɗo ñaago yaafuye noon musidɓe tedduɓe mboɗo aña limtude mboɗo aña haalde inde mboɗo aña limtude nde tawno mi yiiɗa wofde hen mboɗo ñaago yaafuye no feewi e oɗon fannu mboɗo ñaago yaafuye no feewi sanne dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly ñuuña ñaaña weltina pittali gorko mo dumga koɗo men tarih belɗo joom gandal nurɗogal joom sawtawol labtugol ko musidɗo men ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo soringo to kaɓirɗe to ko musidɗo men joɗɗo karallagal Seydou Abouba gorko mo Luk Sayba gorgol ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mon ndulumaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe Allah rendini e inde moɗon e inde giɗa moɗon ɓurɗal mende nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango worodo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango worodo winde jettoɓe godani wakanɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winde jettoɓe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi